Čaute ľudia, tu Sorto a dneska vás vítam u mojom ďalšom videu. Dneska je to na serveri Queplay na minihre 1v1. A je tu so mňou... DJ vás Max. No, jeho kanál budete mať v popisku videa. Tak ideme na to. No príjmi to, Max. Tak. Ani zdraviť sa nemusíme, veď sme na Skype. Poď. Hopa. Ťažké rekty chlapček dostáva. Nepíše, nevie tu majú karty. A náhodou vieš PvP. Let's talk about safety. When it comes to training, we all want to train for a long period of time and avoid injuries. Teraz dostávam rekty. I've been training personally A for teraz over ty? 20 years, and I've been able to avoid any major injuries. One of the ways I've Čože? been able to Som avoid mal this is 20 obviously ping. by warming up properly, Dá. is by choosing the right amount of exercises, not going too heavy on certain Chlapčeka si exercises, musíme and also rozkombiť joint riadne. protection formulas, which are very important with your training. If you do all of these things combined, you would be able to train for a long period of time. When it comes to joint protection formulas, I would highly Svoje recommend taktike. Guard is a Už compound musí formula výjsť. with glucosamine, MSM, Jo! and creatine. Now this will help you prevent injuries. If you already have Dáme si supplement, 10 bojov, takže už iba... No, ešte 6 bojov si dajme. A potom ukončíme videjko. Jo. Ne. Počkaj, tu je ten krik? Neviem, O tesné. to není, tu není. Ne. Opa! Mne spadla zo stolu myška. Poď. Dúfam, že sa mi tam neprestavila na myške senzitivita. No picne. Ne. Takéto rekty nemôžem dostávať. Ne. Prečo mám 30 FPS? Ja neviem. Sláva. 200. Hej, lebo ty nenatáčaš, vieš, keď mi nenatáča, tak ja mám tam 400. Teraz má 400 s natáčaním. Poď. Teraz mám 300. Čakaj, no. Koľko tých 300? Poď. Lagy mám obrovské. Kokos, ja si musím refreshnúť, lebo také lagy mať ma zabije za chvíľu. WTF. Čo? Nejde mi to. Čo ti nejde? PvPčko, ne? Čo iné? Prosím, turbičko. Daj si turbičko, ne? Hej, ty si sa healoval. Nehealoval. Jas. Uvidíš to na videu. Dobre ráno. Ne, ja mám úplne myšku, som mám neceknutú. Počkaj! Teraz vám ukážu moje klikanie. Ale ne.
decka, ak má svoje decka. Som rád, že ma to Kto? nekoplo. Poď. Už má jako malo senzitivitu. No poď, posledný boj, no posledné 3 boje. Wow. Poď Max. Poď mi to. Jdeme. Max, no. Sa teraz modlím, nech mi to video neprekročí. Prosím mi to neprekročíte. Da. Zasekol. Či mám senzitivitu. Dobre. Ťažké rekty dostávam. Young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. Raindrop, drop top. Nie! Pol hapska ti ostalo. Teraz nemáš šancu. Rek dostať. A ty čo robíš moje taktiky? Čo? A čo ty tu robíš moje taktiky? To ti neprejde. Shot! Shoot! Opa. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. Krása. Poď ku mne. Nemyslím, že by to mohlo být už Hej. všetko, či? Majné video. Poď ku mne. No tak, toto je z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám páčilo, určite zanechajte like, koment, nejaký pekný komentár a môžete dať aj odber. Takže, čaute.